pia e toi whaatalo whātu I lau whaafonga I le nei tae au, ma lola sai Faaoomanua, alo mai au Talala Radio Samoa. So whainga manunu ai le au whainga luenga I le toese Mount Eden I au kilani I le vai aso tāluai. O le aso to na ina wha o lima I fo I se tasi o pango tai tangata whainga luenga to o lua. E se le isi skula tina tau fia il fale mai mafua mai I oso whainga Faaoomanua, na tā ua mai le aso tofi o le vai aso tāluai. Mai le pūlenga o le toese, o nei wha o ngā lima na tupu umai le nofuanga I tasi. E ui ese aso na whai ai. O se tasi o so whainga e whaapea na whaia I le sui o le tasi o kengi o lo o whaafale pui pui. Ma ele o mautinoa po le ale mafuanga. Mo le maua I fo I sui o le pūlenga, ele na o le toese Mount Eden I au kilani o lo o tupu ai o so whainga whaapea nei e Aafia I le au whainga luenga. O lo o tupu lava fo I le tele o toese iso o sei tua Niu Sila. O pango tātou o lua no so whaia tāta ngā lulue wa manunua o lea wa tu ese. Ma ole a mōlia fo I e tūsa mā mionga le pōlea. Ui a ao leoleo nei ma tā upu, ma o lo so esu e atili, pe ono iai ni mōlia ngai whaia whaasanga I pango tāna whaia. Lata le tasi a feta a vale o lo o fuafua e o atu le maota o le fono I leso, ma ia I la tau o lo o tetee I le poloaiga o whaamalo si ai tui, o tapo le Koviti, whaapea ma le saolotonga o ai a tatau. Ripotia wo whaatupula ia le whainu mera o tagata tetee, ma o lea fo iwa Tapena ia I leoleo I le taunu atu o I lato nei le so. I Canterbury, ta ua mai o atu le 7 kilomita le umi o le laina o ta avale le au tetee, ma o le malanga mai mātu o le ana faaopoopo umai le poana Boy Palmerston North. Ai ele I faawa watu I Wellington e mo le tetee. Ma ia I lato o lo o taloina le nei solo, o se solo e file mu. I reporti talitono e tutusa le solo tetee le Koviti lea ua fuafua mo le so, ma le solo tetee e ave loli a kānata. Ua le mautino le toe fo I mai o fanau aoga mai atunuu I fafo e a o onga I Niu Sila pe a tatala tuaoi. Mai le masino a perila, 5 afe fanau aoga o le afaatanga e malanga mai I Niu Sila mai fafo, peitai, o iei le valaau, toe tu I lunga. E se mai ia a perila, o ke topa lea whaato a toe mawhai ona malanga mai eile to o tele o whanau aoga. Peitai, I le vaaya universite, tuai tele o ke topa, a wa olona winga e taunu umai whaato a o onga I le amatanga o le tausanga fau. Whaalia nisa universite e ui o fesiringia le to o tele mawhai ona o mai e tusa matala le Herald, o le fiafianga wa tata mai le toe o mai o whanau aoga mai fafo e ui, e tele se taimi o le amo o mia e toe tau whaatu langai. To a whawhanau aoga I Havelock North ua masalo mia o le Omicron lewa mawai. O le walongoina le DHB Hawke's Bay I le asona na fi whaatatau I whanau aoga to a wha mai le aoga e tasi a Te Mata Primary School I Hastings. Ele I Aafia I totonu o whainu mero cases whaamaunia na reportia mai ana nafi. Ma o lo whaamoe o le so whaato atu ua I totonu o cases a Hawke's Bay. O le ua tonga fitia whanau wa mawe le virusi e whaapei o le Omicron. I reporti le Herald e to a tele tangata latalata fe so ta inga ma cases whaamaunia. Ma ua ngā lulue whaatase le pūlenga le soifua maloloina whaitu malo I Hawke's Bay, ma tā ngā luenga wa onga, whaapea le aonga e aonga I whanau e sue o na whailoa mai ai lea I le so. Ai mai le DHB o whaamanino le ātatala pea le aonga mua o ngā whaia online a whanau e le o Aafia, ma o Tapena fo isuinga wa onga whanau e iai so tanga vāvala lata, ma cases whaamaunia. Whaiwatu I tala mai Ausetalia. Wa Tapena Ausetalia e tatala o na tuaoi I whainga malanga whaavau malo I tangata, wa umatui o le Koviti. O le wa sauno le palemia ia Scott Morrison, o le aso luas funmaletasi o le masina le nei o Februari, o le a tatala ai I le latalata I le lua tausanga o tāpuni. O aia inga o whailo mai Morrison, tatau o na umatui e lua o le Koviti, ma e tatau I pase se whai malangatu o na usita ia. O lo tatala lava fo I lava noi tangata ele I whaia tui peita ia mo o mia le Talosaga mo le whaatangana whaapitoa. E ma whaia o na malanga tui Ausetalia ma Atalia e mo o mia pea le whaanofo I sea. O le sawal whaasilisilanga Morrison ananafi wa Muamua I nei Ausetalia ia Niu Sila lea e whaato a tatala I laso luas fulma le fitu o Februari. Ma ele o pasese uma fo I mai so o se atunuu peita I o le a Muamua mai Kiwis o lo I Ausetalia. Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.